Salibonani bathandekayo ngegama elihle lenkosi yethu Kristu Jesu. Simbonga uNkulunkulu ngethuba elihle asinika lona ukuthi sihlale ezinyaweni zakhe. Siza kuba lo mthandazo nxa siqala yona lenkonzo. Babo ingcwele osekhaya ezulwini, siza ngakuwe ngelizwi lakho eliyingcwele. Thumela umoya wakho ingcwele asincedise ukulichasisa, ubusisinika njalo lendlebe zakomoya ukuzwa ngendlela efanileyo. Ekupheleni kwakho konke udumo lobukhosi bese lubiselwa ngakuwe, nxa kaKristu inkosi yethu siyakhuleka. Amen. Isihloko sendaba esiloyisa ukuthi sikhulume ngaphansi kwaso sithi sona ukufa kompristi omkhulu. Ukufa kompristi omkhulu. Nxa ungabuyela emuva endulo uKristu Jesu engakazalwa, uzananzelela ukuthi uThixo wayelendlela yokuncedisa abantwana bakhe ukuthi babekwazi ngecebo losindiso. Wawusithi ungona kwakumele ubuye kuThebanekeli ulenyamazana kumbe isifuyo oyabe usihudula. Nxa wawusithi ungafika kuThebanekeli leli elaliyakhiwe ngokulaya ukaThixo, ungabala uExodus ngu25 ivesi ngelika 8, uThixo elaya uIsrayeli ngesikhathi kuthungamela uMose ethi yona kabangakhele indawo engcwele lapho enyakuhlala khona. Wawusithi ungabuya ulesifuyo sakho, wawusithi ungabuya ulemvu uwonile, wawufika ufake izandla zakho phezu kwemvu. Ngesinye indlela ukufaka izandla phezu kwemvu kwakuyindlela yokuvuma izono. Izono sezisukile kuwe, sezihambe zayahlala phezu kwemvu. Imvu lana wawusuphiwa ingqamu kumbe inkemba bese uyayiquma umphimbo. Amapristi ayekhongozela igazi, abesethatha igazi lana bayefafaza phakathi kwethempeli endaweni ebizwa kuthiwa indawo engcwele. Mina ke soni ngenxa yenkonzo yonale, umhlatshelo lo wawuthathwa ufake ku-altari lapha kubuye umlilo uvele ezulwini uqothule umhlatshelo kuveza ukubana uThixo usevumile njalo usethethelele isono sami. Ngangibuyela ngekhaya ngithokoza ukubana isono sami sithethelelwe, isono sami uThixo usamukele. Amapristi ke lawo ayesala phakathi kweThebanekeli kaThixo bethatha igazi lelana bayelifafaza endaweni engcwele ukubana uThixo ayamukele ukuvunywa kwesoni esiyimi lawe. Amapristi lawa ungafunda incwadi yemilando yakuqala isahluko ngu24 ivesi ngu7 usiya ku19, uzananzelela ukuthi babe banengi, babefika inani elingu24 betshintshana umsebenzi ukuze ngulowo lalowo isoni sako-Israyeli esasibuya silomhlatshelo wakhe bathole kulompristi owenelisa ukubana amsize. So kwakusenzakala nsuku zonke sukusele ekuseni lize liyetshona ilanga zisifa izifuyo lichitheka igazi, kodwa uThixo makabonge uThixo ngoba inkonzo yokubulawa kwezifuyo lokuchitheka kwegazi lezifuyo uThixo siwayimisa. Izifuyo zonezi, imvu eyayihlatshwa yayikhomba uKristu Jesu, imvana kaThixo eyakuhlatshwa ihlenge izono zabantu. So amapristi ngomunye wemsebenzi abawenza ethempelini kaThixo. Omunye wemsebenzi ababewenza ngamapristi sizafunda encwadini kaManani ngisahluko ngu3 esincane singu38. Amapristi omunye womsebenzi kwakuyikugcina leli Tabernacle lingcwele. Kwakumele ukuthi kungabi lo muntu ozasondela endaweni yonale eyayingcwele, eyayiphawulwe nguThixo, eyayisifundo ibavezela icebo losindiso, eyayisifundo ibavezela ukubana isono siyingozi kangakanani, yayibavezela uJesu ongumsindisi, wayebavezela umsebenzi wegazi likaKristu Jesu, yayibavezela njalo ukuthi ekuphetheni kwezoni kuyakuphetha njani, yayibavezela lokwahlulela ukaThixo. So uManani ngu3 ivesi lika38 lithi lona iBhayibheli, uMosi kanye lo-Aroni lamadodane akhe babezahlala esihonqweni zabo empumalanga yeThebanekeli phambi kwethenti lokuhlangana
babe lomlandu wokugcinela abaku-Israyeli indawo engcwele. Loba ngubani omunye owayezasondela endaweni engcwele kwakumele abulawe. So amapriest kaThixo ayehlala elindile egcine ithebelele likaThixo ukuze agcine ubungcwele bukaThixo. Omunye umsebenzi wamapriest kwakuyikubana phakathi kwethebelele kwakumele kugcinwe ilayithi kumbe isibane sikaThixo sibhebha phakathi singacitshi. Ngomunye umsebenzi wabo ababelawo uyakuthola lokhu ku-Exodus 27 ivesi 20 siya ku-21. Kunye umsebenzi wamapriest ababuwenza u-Exodus 30 ivesi 7 kusiya ku-8 kwakuyikuchisa impepha phakathi kwethebelele likaThixo. Impepha imelele imithandazo yabangcwele isiba liphunga emnandi esihlalweni sikaThixo. Yibo futhi ababesenza imhlatshelwa. Uyakufunda kuLevi chapter 1. Okunye okusenzwa ngamapriest ngesikhathi sako-Israyeli, yibo ababehlola imikhuhlane etshiyeneyo. Yibo ababengayenelisa ukuhlola ukuthi umkhuhlane wobulephero ulawo yini. Nxa usufakwe eceleni esikubiza ngesikhiwa kulezi insuku ukuthi yi-quarantine, nxa usufakwe eceleni wasuswa phakathi kwabantu, yibo futhi ababehlola ukuthi babone ukuthi usuhlambulukile. Yibo futhi amapriest, ungafunda kuManani 10, yibo ababetshaya uphondo bebizela abantu nxa kule nkonzo yokuhlangana enkulu eyayidinga ibandla lonke. Yibo futhi ababefundisa ngomthetho kaThixo. uLevi 10 ivesi lika-11 ungayifunda izakutshela njalo. Yibo futhi ababethwala umtshokotsho wesivumelwano. Abantwana bakaThixo besuka eGibhithe besiya eKhenani babe kumele bathwale umtshokotsho wesivumelwano. Yiyo imisebenzi iyayisenzwa ngamapriest. Umpriest omkhulu ke nguye owayengumthungameli wabo, nguye owayenduna yabo yamapriest lawo angu-24 ukuze umsebenzi uhambe ethebelini likaThixo. Umpriest omkhulu nguye owayebona ukuthi umsebenzi kaThixo uyaqhutshwa. Nxa kwakugcotshwa amakhosi, owayegcoba amakhosi ngumpriest omkhulu. Nxa kwakumele kuphawule oLevi bahlanjululwe belungiselela umsebenzi kaThixo owayekwenza ngumpriest omkhulu. Uyakuthola kuManani 8 ivesi lika-11 usiya ku-21. Nxa kwakumele kubusiswe ibandla lonke, kwakumele kubusise u-Israyeli wonke owayenika umthandazo wokubusisa ibandla. Ungafunda kuManani 6 ivesi 22 besiya ku-27 ngumpriest omkhulu. Kodwa kule nkonzo eyodwa eyayiqakatheke kakhulu, inkonzo eyayisenzakala kanye ngomnyaka. Ungayifunda, ungathola ithuba kuLevi chapter 26, uLeviticus 16 ivesi lika-20 sisiya ku-22. Inkonzo ebizwa kuthiwa yinkonzo yokubuyisana. Ngenxa yokubana umnyaka wonke igazi lalifafazwa ethebelekeni likaThixo, umnyaka wonke igazi leli lalisala kuthebelele likaThixo. Abantwana bakaThixo bebuyela ngemakhaya lapha ababehlala khona, kwakusala kulegazi elalikhona kuyona le tabernacle. Itabernacle leyi yayiyakhiwe ngezigaba ezimbili. Isigaba sokuqala ibizwa kuthiwa indawo engcwele, isigaba sesibili ibizwa kuthiwa indawo engcwele, okwakuphawula ukuthi engcwele engcwele yini kwakule curtain phakathi, kwakule veil phakathi laphakathi lapho igazi elalifafazwa khona. So kanye ngomnyaka kwakumele kube lenkonzo yokususa igazi, yokususa lezi zono ethebeleni likaThixo ukuze izono zibiselwe kumnikazi onguSathane. Ungayifunda umana uLevi 16 ivesi lika-20 sisiya ku-22. Inkonzo le yayisenzakala kanye ngomnyaka. Owayenza inkonzo le ngumpriest omkhulu. Nxa sifunda kuLevi 16 ivesi lika-20 sisiya ku-22, iBhayibheli lithi lona nxa u-Aroni eseqedile ukwenzela indawo engcwele indlela yokubuyisana, ithenti lokuhlangana kanye le-altari, uzaletha imbuzi ephilayo, uzabeka izandla zakhe zombili ekhanda lale imbuzi ephilayo, avumele phezu kwayo
kwayo ukona lokuhlamuka kwabako-Israyeli izono zabo zonke azifake ekhanda lale imbuzi. Imbuzi le izaxotshola enkangala iqhutshwe indoda ekhetheliweyo lowo msebenzi. Imbuzi izathwalwa zonke izono zabo ithubele lazo, indoda izayixotshela enkangala. So nxa izono zonke zomnyaka zika-Israyeli zazilokhu zihlezi ethabanekile, kwakule nkonzo yokubuyisana eyayithwala ngumpristi omkhulu. Wayesithi ngangena lapha athwala izono zonke zebandla lonke zika-Israyeli wonke, abesefika avume izono phezu kwembuzi ephilayo. Ngesinye indlela usethethe izono zonke zabantu, izono zonke zomnyaka zafakwa phezu kwembuzi ephilayo. Imbuzi leyi ibisithwalwa iyekulahlelwa enkangala ingaphindi ibe khona. Wawungumfuziselo wani? Wawungumfuziselo ukubana ekugoqeni kwalolu umhlaba izono zonke zivunyiweyo, izono zonke uJesu Kristu uzazithatha azibisele kumnikazi uSathane, ngoba nguye umqambi wamanga wokuqala. Ziyakubiselwa izono kuSathane. So umpristi lo omkhulu wayengena nkonzo elula, wayenenkonzo enzima, wayengena ngale kweveyili lapho ongangeni khona umuntu, wayengena kanye ngomnyaka ayekuma phambili lapha okulelangabi khona eliveza ubukhona bakaThixo. Wayesiyakuma phambi kwesihlalo somusa kaThixo ukuze ayenze inkonzo yokubuyisana labantwana bakaThixo. Ungahamba ku-Exodus ngo-28 ivesi ngelika-2 ungasibala isahluko sonke sika-Exodus chapter ngu-22, uzafunda ukubana nxa wayesenza yona le inkonzo wayelesambatho esikhethekileyo, wayelesambatho esingcwele esiveza ubukhona bakaThixo, esiveza inkazimulo kaThixo. Sathi ngasosambatho esijwayelekileyo, ngesinye sesambatho esasimphawula kulawo mapriest angu-24 ayisebenza nsuku zonke, wayelesakhe esingcwele. Ungabala isahluko sonke sichasisa isambatho ubucwazicwazi baso, ukuthi lapha kufaka uhalelo ngumhlobo bani, lapha kufakwa amatshe esifubeni. Ungayibala yonke isahluko iyachasisa ngalesi sambatho sompriest omkhulu. Uvesi ngelika-2 ka-Exodus ngu-28 ivesi ngelika-2 ithi yona umenzele u-Aaron umfowenu izembatho ezingcwele esizamenza abe lesithunzi abukeke. So wayelesithunzi ebukeka elesambatho esasiyintshumayelo, elesambatho esiveza ubukhona bukaThixo. Umpristi omkhulu wayebizwa kuthiwa ngu-Aaron, ngoye ngumfowabo kwaMose onguye wayebizwa nguThixo ukubana athungamele abantwana baka-Israyeli. Ungabala uManani ngu-16 ivesi ngu-47 lo-48 uzathola ukuthi umsebenzi uThixo ayimbizela khona wangasomsebenzi olula, wayemele ame phakathi kokufa lokuphila kwabantu. Lapho uThixo esehlasela u-Israyeli ngenxa yesono sabo, esethele umkhuhlane ukubana aqeda abantu, iBhayibheli lithi lona uMose ulaya u-Aaron ukubana mana phakathi kwabantu ubese unika umphepha, utshisele impepha, unikele kuThixo, uvumele izono zabantu bonke. Ungayibala uManani ngu-16 kuthiwa uThixo wamisa ulaka lwakhe wangaqeda abantu, kwafa abantu abangafika 14,700 ngaleso sikhathi. Kodwa u-Aaron njengompristi omkhulu wama ukuze ulaka lukaThixo luphele. Yona le ofisi kampristi omkhulu eka-Aaron, nxa singagijima siye kuTestament elitsha encwadini yamaHebheru ukuze sibone ubukhulu bayo iofisi kampristi omkhulu. UmaHebheru chapter ngu-8 ivesi ngelika-1 levesi ngelika-2 uzananzela ukubana iofisi ka-Aaron yokuba ngumpristi omkhulu yayiyofisi eyayikhomba uKristu Jesu ongumpristi omkhulu esezulwini. Ngasifunda ivesi ngelika-1 levesi ngelika-2. Isiqokoqela salokho esikutshoyo yilesi: silaye umpristi omkhulu onjalo owahlala phansi ngesokudla
kwesihlalo sokubusa somkhulu ezulwini, okhonzayo endaweni engcwele, ithabaneki elimiswe yinkosi hathi ngabantu. Litsho nale iBhayibheli, ezulwini namhlanje ukhona umpristi omkhulu onguKristu Jesu osesandleni sokudla sikaNkulunkulu Baba, uphakathi kwenkonzo yokusincengela. So uIsrayeli wayevezela icebo losindiso kusetshenziswa izinto ezenziwa ngabantu, kusetshenziswa izinto ezibonwa ngamehlo. Kodwa ezulwini makabonga uThixo, ukhona umpristi omkhulu onguKristu Jesu ngethabaneki elingalungiswanga ngezandla zabantu. Ukhona ongenileyo kuthabaneki elisezulwini, hatshi ngakhona ngegazi lezimvu, kodwa ungene ngegazi lakhe. Ukhona uKristu Jesu omele abantu ubana nxa bevuma izono zabo ulakho ukubana bathethelelwe. Kodwa njengomuntu wenyama, iBhayibheli bese liletha enye indaba esifuna ukuma phezukwayo. uDeuteronomy 10 ivesi lika-6, iBhayibheli lithi lona njengomuntu wenyama lafika ithuba lapho umpristi omkhulu laye alala khona, lapho umpristi omkhulu laye afa khona. Ungabala uDeuteronomy 10 ivesi lika-6 lithi lona iBhayibheli, ama-Israyeli ehamba esuka emthonjeni yaseJakhani kusiya eMosera, kulapho u-Aroni afela khona njalo wangcwatshwa khona. Kwathi indodana yakhe u-Eliyazara yathatha isikhundla sobupristi. iBhayibheli lithi lona, ungayibala ngolimi lesikhiwa, lithi lona there Aaron died and there Aaron was buried. Khonapho u-Aaron wafa, khonapho u-Aaron wangcwatshwa. uThixo wenza njani ukuthi abantu abadala abafana lo-Aroni, abantu balezikhundla ezimangalisa kangaka, abantu abadala ngeminyaka, abantu abadala ngenkambo yabo, abantu abadala ngobudlelwane babo loThixo, nxa sekufike kulaleni kwabo, iBhayibheli lithi lona emngcwabeni wakhe u-Aroni wangcwatshwa ngumntanakhe u-Eliyazara, wangcwatshwa langumfowabo uMose kuphela. Akulamunye umuntu owayekhona. Kanti uThixo wayesithini kithi? uThixo wayesithini ebantwaneni bako-Israyeli? Incwadi esichasela ngcono nguManani 20 ichasisa ukubana uThixo wavumelani umntanakhe u-Aroni wangcwatshwa ngabantu ababili. Yena wayeliqhawe lokukholwa, wakumele kube labantu abanengi abangcwabayo, wakumele kuchitheke izimali engcwatshwa, kodwa uThixo wavala yona le inkonzo. Ungafunda kuManani 20 ivesi ngelika-23 usehla usiya ku-28, iBhayibheli lithi lona uThixo wanyenyezela uMose lo-Aroni wathi, zwana Mose, thatha umfowenu u-Aroni liqanse intaba uHore. Elingafika entabeni uHore, u-Aroni kaye kuphenduka ebantwini, uzahlalale entabeni uHore. Nxa eselele uzathatha ingubo yakhe yobupristi, ingubo engcwele, uyihlubule bese uyayigqokisa umntanakhe u-Eliyazara, kube nguye othatha ihofisi yokuba ngumpristi omkhulu. Babusisiwe endleleni yokukholwa abaza kunyenyezelwa nguThixo usuku lwabo lokulala. Babusisiwe abaza kunyenyezelwa ukuthi baqoqe indlu yabo, bavume izono, balungisise izinto zabo. Wanyenyezelwa u-Aroni, baqansa intaba uHore. Nxa befika entabeni uHore, iBhayibheli lithi lona uManani 20 verse 23 ku-28, yahlutshulwa ingubo engcwele, ingubo eyiphawulwe umsebenzi ongcwele, yahlutshulwa khonapho walala u-Aroni, khonapho umntanakhe u-Eliyazara wayigqoka ingubo. Wasesehla u-Israyeli elindile, abalibonanga lengcwaba lakhe bakhala sebebona umntanakhe esegqoke isembatho sokuba ngumpristi omkhulu. Bahle bazi ukubana umthungameli wethu u-Aroni uselele. Kanti uThixo wenza njani? Evumela abathungameli abakhulu, evumela abadala abahambe inkambo yokukholwa, avumele bangcwatshwe ngale indlela. Vuma sibambe lokufa kukaMose laye, ngoba ngomunye wayengumthungameli wako-Israyeli, ukuze sibe lobufakazi obubili ngendaba esikhuluma ngayo. uMose laye ungagijima kuDeuteronomy ichapter 34 ivesi nge-5 6, iBhayibheli lithi lona nxa sesifikile isikhathi sokulala sikaMose uyetshela laye,
waqansa entabeni yeNebo endaweni yamaMowabi, ungaqansa intaba Mose kawusaphenduki. Yebo ilizwe laseKhenani uyalibona, kodwa njengoThixo sengidweba umzila Mose kawusaqumi, uzaphelela lapha. Babusisiwe ababusi abatshelwayo, abanyenyezela lizulu usuku lwabo lokulala. iBhayibheli lona uDeuteronomy chapter 34 ivesi 5 sisiya ku6. Ngakho uMose inceku kaJehova wafela khonapho kwelamaMowabi njengokutshiwo nguJehova. Wamngcwaba eMowabi esigodini esikhangelane leBhetheli Pheyori. Kodwa kuze kube lanamuhla lokhu ngakho loyedwa olaziyo ingcwaba lakhe. uThixo uvumela umthungameli angcwatshwe abantu bengakwazi ingcwaba lakhe. Uyavumela umthungameli kungabi khona ongcwabayo. Uyavumela ukuthi kube nguye yedwa ophatheka enkonzweni yokungcwaba. Ngesinye indlela wangcwatshwa ngendlela yakuNkulunkulu. Bantandekayo, kumele singcwabane ngendlela yakuNkulunkulu ngoba siphile esikhathini sobunyama, siphakathi kwempi enkulu yobunyama lobukhanya. uSathane uyafohla endabeni zokuthi singcwabana njani. Buyela kuGenesis isahluko 3 ivesi ngelika4. uThixo kuyina ekukhuluma kuIsrayeli. Phela kulamanga akhulunywa nguSathane azwakala angani mancane, amazwi angikhona azwakala angani mancane, kodwa makhulu. Asedala umehluko endabeni yokuthi singcwabana njani. iBhayibheli lona uThixo laye abazali bethu bokuqala ubana lingadla lesi sithelo lizakufa impela. Kodwa ungafunda iBhayibheli lona kuGenesis 3 ivesi elesi4 ithi yona inyoka yathi kwesifazana kalisoze lafa impela. Wona lamanga akhulunywa nguSathane asegcwele umhlaba wonke. Umhlaba ucabanga ukuthi hayi abafileyo, hayi kukhona manje okuphilayo, kukhona okuseleyo ngabo abafileyo. So uThixo nxa wayivumela ukuthi uMose loAaron bangcwatshwe umhlambi wonke, ibandla lonke lako-Israyeli lingabi khona, kuyina ekwenza uThixo wayesebonile ukubana imkhuba yezizwe esiboneke ezizweni yokungcwaba abantu yayisifohlile ebantwaneni bakhe. uThixo wayesefuna ukuvikela igama lakhe, efuna ukuvikela ubungcwele bakhe, efuna ukubana enkonzweni yokungcwaba laba bathungameli kungangeneli isitha ngenkonzo kumbe ngemikhuba yasezizweni. Eminye yakhona imikhuba yezizweni eyayisikhona ukuthi emathuneni base behamba bayekhuluma labantu abaleleyo becela inhlanhla, becela lendlela. uThixo wabona ukuthi uMose ngesikhathi esaphila bebemkhonza abanye, bebemhlonipha baze bamkhonze. Phela kulabanye abantu abahlonipha abathungameli kuze kufike isikhathi sokuthi bayamkhonza. uThixo wabona ukuthi hayi, uMose ngendlela kade ephila ngayo abantu laba kulabanye kade sebengani bayamkhonza, bengabona ingcwaba lakhe bazahamba emathuneni bayekhulumisana loMose. uThixo wathi ngizavala ingcwaba lakhe, kungabi khona umuntu ozafinyelela emangcwabeni ukubana akhulumisane loMose, evikela igama lakhe, evikela ubungcwele bakhe, encedisa lebandla ukubana lihambe ngokuqonda phambi kwesihlalo sobukhosi. Okunye kukhona osokwaso kwenzakala ngemikhuba yasezizweni ukuthi imngcwabo yayisichitha imali eziningi kulokuthi abantu bachitha imali bencedisa abaphilayo, kwasokuchitha imali eziningi mayelana labafileyo. uThixo wathi kangisoze ngivumele inzuzo esetshenzelwe kanzima kangaka, abampofu labaswela bekhona imali kayisebenzi. Abazali kasibagcineni besaphila, kasibenzeleni okuhle besaphila. Ungabuyela eGibhithe, embalini yeGibhithe, labo babenjalo bekhola ukubana umuntu ofileyo uya kubo uNkulunkulu abangcwele, babesakha amangcwaba adulayo amangalisayo. umuntu akhetha ukubana ahlale endlini yotshani egcina imali, egcinela ithuna. uThixo wathi okwezizweni imi ebantwaneni bakaThixo ngizavala bengaboni ingcwaba likaMose. Okunye okusenzakala ukuthi izembatho zomufi zazizilwa
kwakuhlala umnyaka kuzile imzi izembatho zomufi, kwesinye isikhathi zifakwe ngitsho lewardrobhini ziphendulele kuthiwa ziyazila. Kodwa makabonga uThixo, iBhayibheli lona ngokufa kompristi omkhulu u-Aroni khonapho isembatho sakhe esingcwele, isembatho sakhe esasiveza inkazimulo kaThixo sakhe sagqokwa ngumntanakhe uEliyezara. Akula kuzila okwenzakala khona, isembatho esasingcwele esingafanani lesambatho sethu esizithengayo ezitaladeni. Zinengi inkolo uSathane esefohle ngazo ekungcwabeni abethu asebelele ngenxa yemfundiso yokuthi hayi abalele kabafanga, kukhona okuseleyo ngabo, kukhona esingayenza khona ngabo laba abafileyo. Makabonga uThixo osivezela iqiniso elisegcekeni ukubana hayi abalele sebelele kabasela sabelo. Utsho njalo uMtshumayelo 9 ivesi 5 leka 6, kabasela sabelo kulaba abaphilayo. Hayi bathandekayo, nxa sifuna ukubuza indlela kayibuzwa kwabaphansi, indlela kayibuzwa kulaba asabalele. Abaleleyo kabayanga kuThixo, abaleleyo basemathuneni bamelele uvuko, bamelele ekuseni lapho kuyakhala khona icilongo. Indlela ibuzwa kuJesu Kristu, indlela ibizwa kuJesu Kristu ngoba nguye yedwa kuphela owangena ethuneni, nguye yedwa kuphela owangena ethuneni wavuka. Namhlanje uhlezi kwesokunene ekhaya ezulwini ungumnqobi. uJesu nguye kuphela olamandla okubana sichasele ngendlela yethu yakusasa. Kokunye esake sikunanzelele ngeke indaba zokungcwabana ukuthi enkonzweni yokungcwabana uthole sikhulekelwa ngumfundisi ukuthi Thixo nangu uzibani banyana uselele, ngicela umamukele khona ngapha ezulwini. Kungani ukungena ezulwini singena ngenxa yokubana umfundisi ngakhuleka sengifile ngingena ezulwini? Hayi bathandekayo, yona le mfundiso singayibamba, yona le mfundiso ngenze sonke isono ongasicabanga kulowo mhlaba, ngenze sonke isono, ngingavumi isono sami, ngithemba ukuthi ekufeni kwami umfundisi uzakhuleka kuphela ngingena ezulwini. Indlela yokungena ezulwini uJohane 14 verse 6 uyibeka icace. Indlela leqiniso lokuphila nguKristu Jesu. Akekho ozafinyelela kuNkulunkulu Baba ngaphandle kwaKristu Jesu. uJesu kuphela nguye indlela. Nxa sifuna ukwazi indlela yeya kuBaba, indlela kayikho ebantwini, indlela ikhona, siphiwe ngegama elihle elamandla, igama likaKristu Jesu. Imkhuba yezizweni yayisifohlile ebantwaneni bakaThixo. Mnengi imkhuba ekade singayibalisa bathandekayo, imkhuba isitha esesifohle ngayo. Phela itshefu akudingi ukuthi benengi esishebeni ukuze ibulale. Itshefu ingabanlutshwane khonokhana iyabulala. 2% yetshefu, i98% iyikudla okuqondileyo. Itshefu iyabulala. Unjalo uSathane uyangena ngamanga amancinyane bese sithi hayi into ezincane ezingelamsebenzi zilomsebenzi, ngoba uThixo uloyisithi sibe ngcwele njengoThixo yena evele engcwele. Abanye nxa sesifika ethubeni lokubana sifake amaluba, akulacala ekufakeni amaluba. Nxa sesifika ethubeni lokufaka amaluba bese sibala izincwadi, sikhulumisana labo asebesitshile bese sithi hawu malumami wangichiya ngilesizungu. Incwadi kaMtshumayelo 9 ivesi 5 saku6 iyala ithi yona abaleleyo kabasezwa lutho njalo kabasela sabelo. Ngesinye indlela uyabuzikhulumela wena wedwa, abaleleyo kabasazi lutho. Kwesinye isikhathi uthole siviyotsa, sihlonipha izidumbu kodwa saphila. Umuntu wangikhona bengimbambela iqolo ngingamhloniphi, kodwa nxa eselele sengiviyotsa lapha eselele eseqanda. uThixo wavala ukuze amangcwaba abathungameli bakhe angayenzwa ngemikhuba kasiyesitha esinguSathane. Nxa sikhuluma ngendaba yokufa ayisondaba elula. Indaba yokufa kayisondaba elula, indaba enzima. Indaba yokufa yikho uJesu wehla evela ezulwini esehla lapha emhlabeni ukuzosincedisa ukubana sibe lamandla endabeni yokufa. Hamba lami kumaHebheri 2 ivesi ngelika14 siya ku15, ngoba indaba yokufa bathandekayo isemlonyeni yethu
ngesikhathi lezi esiphila kizo, isendlebeni zethu ngesikhathi lezi ze-COVID-19 esiphila kizo. Abanye sebeze besaba lokudobha ucingo ngoba besazi ukuthi funa ngizezwa isihlobo, funa ngizezwa umngani esesilele ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. uThixo kasize. uMahebheru chapter 2 ivesi 14 siya ku-15 iyaqinisa laba abayisaba ukufa, iyaqinisa laba abangelathemba ngendaba zokufa. Ithini incwadi engcwele? iBhayibheli lithi lona, njengoba abantwana belomzimba legazi, laye wahlanganyela ebuntwini babo, ukuze kuthi ngokufa kwakhe amchithe lowo ophethe amandla okufa, okutsho uSathane. Verse 15, abakhulule ababambeke ebugqilini impilo yabo yonke ngenxa yokwesaba kwabo ukufa. uThixo uthi yena uJesu esifa emthini waseKalvari wanqoba amandla esitha uSathane. uthi amandla akhe asekufeni, uJesu uthi amandla akhe asekuvuseni abafileyo. ngakho uthi yena nxa sizabhekana lokufa, nxa ukufa kuzafohla emzini wami, nxa ukufa kuzafohla emzini wakho, masibe lethemba kuKristu Jesu. Masengadangani bathandekayo, masibe lethemba lokwazi ukubana uJesu, singabambelela kuJesu, sigagadlela kuJesu, sikholwa kuJesu. uthi yena kuJohane 11 ivesi ngeka-25, mina ngikuvuka lokuphila, lanxa singafa siza kuphila ngoKristu Jesu. uthi ngilande ukuthi ngokufa kwami abayisaba ukufa babe lamandla, abayisaba ukufa baphume ebugqilini bokwesaba ngukufa. uSathane usigqilazile bantwana bakaThixo, kodwa makabonga uThixo olande kuzosikhulula. uJesu ngumkhululi, uJesu ngumnqobi. Ngiyakunxusa sihlobo sami, ngikunxusela kulowo Jesu ongumnqobi, ngikunxusela kulowo Jesu ongumkhululi, ngikunxusela kulowo Jesu oza kuncedisa ngokwendlalela amaqiniso, aza kuncedisa enkambeni yokukholwa. Nxa siphila lo Jesu, kasikambeni laye, lalapha singcwabana, kasingcwabeni ngendlela yakwaJesu, ukuze ubungcwele bakaThixo bungasiphambaniseki, ukuze ubungcwele bakaThixo bungasuki ngenkonzo yokungcwabana. Ngikhuluma lawe mlaleli, ngikhuluma lawe sihlobo sami oyesaba ukufa, ngikhuluma lawe osuhambe wayabuza kubosiyazi, ababuza kulabo asabelele, abavumisayo. uLevi 19 uyala, lingabuzi kulabo abavumisayo, lingabuzi kulabo ababuza kwabaphansi, lingabuzi kulabo ababuza kusilaba asebalalayo. buzani kuJesu, indlela iyaziwa nguJesu, nguyindlela leqiniso lokuphila. Singabuza kuJesu siyaphepha engozini, singabuza kuJesu siyahamba ngokuqonda, singabuza kuJesu sizakuma kuhle. Lanxa icilongo likhala, uJesu sezeqoqa umhlambi wakhe. Mina lawe sizakubalela kulabo abakuvuka. Khathesi siphila ngesikhathi lapha lo Sathane ayenza ngani usevusa abanye, ebavusa ngesikhathi esingayisiko. iBhayibheli liyala, uJohane chapter 6 iBhayibheli lithi lona isikhathi sokuvuka uJesu azasimisa lusuku lokugcina. uJesu uzamisa isuku lokuvuka abathandekayo. Amathonga lezipoko esizibonayo kuvuswa khathesi ayisiso isikhathi sokuvuka. isikhathi sokuvuka simisela izulu masinyane nje, uphondo luyakhala. uJesu uzathatha bonke abayenze intando yakhe. Ngiyakuncenga sihlobo sami, nxa silungele ukukhuleka, ngiyakuncenga ukubana uphakamisela inhliziyo yakho kuKristu Jesu, phakamisela inhliziyo yakho kuKristu Jesu. Ingilosi ezingabonwa ngamehlo ziyakuloba isinqumo sakho sokukhetha uJesu, ziyakuloba isinqumo sakho sokubana ufuna ukuhamba lo Jesu njengenkosi yakho nomsindisi. Phakamisela inhliziyo yakho nxa singena ethubeni lokubana sithandaze. Asikhulekeni. Babo ingcwele osekhaya ezulwini, sithanda ukubonga ukuvezelwa iqiniso elisegcekeni elizwini lakho elingcwele, ukwazi ukubana indlela yabaleleyo imi njani. Indlela yabaleleyo ngokufunda ilizwi lakho ithi yona kabasazi lutho, njalo kabasela sabelo kulabo abaphilayo. Sincede mdali wezulu nomhlaba ukubana singalahleki,
ngobana isitha singenele endabeni yokufa, singenele ngemfundiso nangenkolo yokuthi hayi abaleleyo kabafanga, kukhona okuseleyo. Yona lenkolo uzayimemethekisa kakhulu ngesikhathi sokugcina. Siyacela mdali wezulu lomhlaba, siceze kulawo manga. Bakhona sebephakamisele inhliziyo zabo ngakuwe, bamkele ukukhetho kwabo, bamkele ukubana sebekukhethile njengenkosi lomsindisi, bamkele Jesu ebukhosini bakho, bamkele wehlisele uthulele umakho engcwele enhlizweni lengqondweni zabo, ukuze babambelele kuleli vangeli, kuleli qiniso lenguKristu Jesu, ukuze ukupheleni kwakho konke xa usugoqa wona lo mhlaba babe khona ekusindisweni. Siyakhulekela wona lo mkhuhlane osuthethe iningi lethu, siyancenga Thixo, siyancenga ukubana ngenela ngomoya wakho engcwele izihlobo zethu esezalalayo. Sicela lanxa ukulala kuzabuya, silale siqamele ezingalweni zakho, ukuze nxa utshaya icilongo uzothatha bayenze intando yakho, sisabele amagama elotshiwe encwadini yokuphila. Lo ngumthandazo wokukholwa esiwunikela ngegama elihle lenkosi yethu uKristu Jesu. Siyakhuleka, amen.